voin hi me ni som ni pariat in rin ni ani a in do ni som ko pali na ni ta thuthar omang ang te kan ngai thlale don ani kan hriat angin Russia chuan Donbas an nor na hle a media then khat phei chuan Donbas an la ti to ni in an soi hial heti lai hian khotlang lam point Russia hrek na turan puan bel ve zel boka Russia chunga phubalak dan turan zong ve zel Ukraine chuan Germanin Russia atanga gas pipeline manga gas an lakna Nord Stream 1 chu ti top turin German an phut Ukraine State Gas Company le Gas Infrastructure Operator te chuan German sarkar hne na ngen na siamin Nord Stream Pipe 1 chu ti top turin an du thu an thlena Nord Stream Pipe 1 hian Russia chakna pe ani ante hele in be na turu Zebra lawin Russia sipai te chuan an thil tum ber ni alang Donbas chua zalen an tum chu a hmor an bok nai ni inangai thaya mase in do top don ti ero soilok thaya ni lova engkim danglam le vek thei ni miau hek kan soi jingta soile ta ila in do chua ma atanga rambung zau jok za asomruk Ukraine atanga zelena solten an lo sa a in do nu hian Ukraine atanga zelena sol le Russia sipai tang dun te chuan na takin an nora tuna chuan he rambunga Ukraine sipai optam jok an lak sak to ani Donbas chimchak kho pui poimo tak mai limen kho pui chu Russian force ten an thunun le to a Al Jazeera le Reuters ten an puan danin helai mun hi Ukraine sipai ten lak sak le tumin thapui thoin an norve le mek ni in an soi he rel kong in suifin na kho pui poimo tak mai hap down an ti mai limen khwala tur hian Russian sipai ten be puan thlaka anlak nuwa Severodonetsk hual le mekin nimin zirtop me ni somni pasari khan Severodonetsk po hi an la le trep to ni in an soi zirtop ni me ni somni pasari a limen lak le tumtu Ukraine sipai te hi atol kir zoka an la tang hri ni in Al Jazeera chuan a puang bok Ukraine lam chuan Donbas chu an la chan lo ni in an soya beile turin an tran mun siam tha in hunan song heta defense line and rector le mek ni in Ukraine military official te chuan an soi hun nia lian tham takin Russia sipai ten Donbas lama an nor meka he in be na hi tun hnaya chuan aturu berte zinga mi ni in an soi hialani Ukraine atanga in la rang pol separatist sipai te chuan limen pumpui an thunun to ni in an soya marlama tangin Russian troop ten na takin an nor boka hemi zara hian limen strategic hub an ti chu an thunun le tamekani Ukrainian official te po in he khopui limen hi Russia sipai ten an la ti an phato bik lovani mase Ukraine Defense Ministry chuan mar chaklam le chim thlang lama Russia sipai Slovians lamaron lu tum an lo dang chatni in an soi ve bok kho chakil top Severodonetsk chu Russian force ten lak tumin thapuyan tho boka helai mun thuma thina mun ni chu Russia sipai ten an thunun to bok ni in Reuters chuan puang Luhansk Regional Governor Sergei Haidai chuan he khopui Donbas khopuya Severodonetsk hi Ukraine sipai thunun zinga chuan mi hring tamber na zinga mi ani thu soya he khopui chung ko thlera in be na sa taka chuak meka Severodonetsk building za asom ko Russia sipai ten an kap che to ni in Luhansk Governor Sergei Haidai chuan a soi Ukraine President Advisor Oleksiy Arestovich chuan limen khopui chu Russia sipai te kuta tak thu a soi ve bok Moscow sipai ten ral be dan an ron thlaka tektik an thlaka Kiev le a che vela an chet dan nen adang lam lutuk to ati media then khat chuan Donbas be tur hian Russia hian a sipai tha atir lut ni in an soya Donbas le lova kirsan mayan tum lawa wangin sipai tha berber le ral thuam tun lai berber an thon lut zut ni in an soi March thatop lama ki fatanga Russia sipai an kir nu khan Ukraine khopui lian ber dot tu Kharkiv laman tuama khata tang khan an che dan an thlaka an chak thar le ni in Al Jazeera chuan puang karmasa a Severodonetsk chimlam khopui
popas na an lak nu khan Russia sipai te hian an suko duak ni in alang popas na an lak nu hian chanchin kan lak na Reuters chanchin bumi pakhat chu he khopuya hian a luta apartment lian le sang tak te akang ut remrum mai ni in a soya municipal building te po akang chena sa ni in a soi Reuters journalist Swedan chuan popas na hian tengle lai pui musul nu te chu mu mai chi ani lo thu le a phut debdup mai ni in a soya helicopter le thlona chunglama an la rivut vut renga in kang chia le building chekara sipai combat uniform ha an ruang mu tur om nual ni in a soi Britain Ministry of Defence chuan Russia leilam sipai ground force ten popas na mar thlang lam zong po an la vek to ni in an puang ve bok nimin mai khan Russian force te chuan Donbas pon lam Donbas chen om mai Ukraine kho puilian berdot tu Kharkiv chu lai puile missile mangnan beile thut boka tual chung thunei tu te chuan Russia sipai ten Kharkiv an sai chiama wang hian pui seilo mi pakwa an thi ni in Reuters chuan apuang Kharkiv kap tu missile le sel ka chu van sanga an khurum rum maya kotler te chu dar thalang ke them le thi sen nen anin che pia noi bokani Donbas chim lama Putina sipai ten suat rambung an la to boka Ukrainian military Southern Command Swedanin Russia hian Crimea atangin ral thuam an cholut ni in a soya Russia sipai te hian Donbas pumpui thunun hi an tumru hle ni in a langa hetiang boruak ani mek lai hian Zelensky chuan khotlang ho hian Russia hi an la hrek na tok lo ni in a soi heti lai hian khotlang ram US chuan Kiev tan ral thuam an thon lut le ta a an zinga hian lai pui rol tak M777 howitzers po atel le ani Ukraine tan US ral thuam tha US official te chuan soin Biden sarkar chuan rocket phu chuak zoi thei chi M142 high mobility article rocket system thon an tum le mek boka hei hian Russia tan har satna siam hle turanga yani heti la hian Russian foreign minister Sergei Lavrov chuan Kiev tan ral thuam lian an thon chuan step thar an razel tur thu a soya kan pom jam to don lo ati Iskander missile an tir chuak ta Al Jazeera puan danin Russia sipai te chuan ni min zirtop ni me ni somni pasari var trian khan Central Ukraine khopui Dnipro chu missile manginan ka pa mi som thi in mi som thum an hliam ni in an puang Russia hian soi to angin Donbas a in sorbing tum si Donbas pon lamakap le dur mai zela hei hi Ukraine tha ti thuanop nana an tin zone ani Iskander missile mangin Dnipro Ukraine National Guard Training Center chu an kap chen le helai region governor Kennedy Korban chuan Russian Iskander pok wangin pui seilo mi puyan thinwal ni in a soya Russia hian sangni som pakwa atangin tuka yu missile an hlui hlona aya Moscow hian Iskander missile an upgrade ta jok ni in an soi he Iskander missile hi Soldran's ballistic missile chung ko zinga mi ani heti lai hian Russia in Ukraine khopui an lak sakta Kherson le Zaporizhia Russia chuan in biak po nalam an thlung thame ka Russian phone code an thlung lut doni in Ukraine chanchin bu Kiev independent chuan apuang Kremlin thunun news agency RIA in apuan danin mobile operator thar chuan Russian telephone code +7 atinung thoi don ni in an puang ole indona chuan ni somkwa pali lai maya o ta a rampani tan sipai thiza tan zep then ve ti chu thil ni dan tur rengani Ukraine in Russia sipai thiza tan puan kha then khatina tamma ma ani ti in an oi vak lo hlom Russia sipai singni sangkwa zasari somnga zet thi to angin Ukraine lam chuan an chin chi a mase Russia hian sipai le bungro an rin a in anin chan na sa ti hi thu dikani heti la hian Russian Defense Ministry chuan Ukraine hian an sipai thiza tan zep na sa an sipai thi tam tak te chu sipai tlan bo angin an soi ni in Russia chuan atar lang ve boka ole tu na tan chuan khati jong khani photse thuthar berilo nga chang le don nia in zawain mangthale vek ole